Pa evo, danas smo obišli 6 lokacija, bit će negdje 100.000 kvadratnih metara. Ako će vrtovi biti između 40 i 50 kvadrata, sad zamislite koliko ćemo moći napraviti na 100.000 kvadrata parcela. Matematičari veći od mene bi na 100.000 kvadrata nacrtali koliko? 5.000. Je li tako? 5.000 malih vrtova, gradskih 5.000 gradskih vrtova, gdje će 5.000 naših sugrađana moći naći mjesto za druženje, rekreaciju i osjećaj korisnosti. A u krizno i recesijsko vrijeme i bome nešto i najesen ubrati. Prema tome, naš je imperativ da u roku od 3 mjeseca stavimo to u funkciju. Ove parcele koje smo obišli. Ko ćete vrtove uređivati, ko će se brinuti o njima, što može? Sve će ići preko našeg ureda za poljoprivredu i šumarstvo uz potporu 3 ureda. Ured za imovinsko-pravne poslove, strategiju i planiranje i katastar. Odrađivat će trgovačka društva u vlasništvu grada, onaj posao koji treba sa čišćenjem, a ono što, jer su to naša trgovačka društva, da ćemo im posao, to će trgovačka društva u vlasništvu grada, a logistiku će odrađivati naši uredi resorni. A matični ured je ured za poljoprivredu i šumarstvo. I ono što je bitno, mi ćemo napraviti tu reda unutar slobodnih zemljišnih ploha. Parcele će biti između 40 i 50 kvadrata. Dobit će vodu, tehnološku vodu, svugdje, jer znamo da Zagreb leži na 6 do 8 metara, svugdje da piknete imate vodu. I dobit će točno imat će svak svoj, na parceli svoje, svaka parcela će imati našeg sugrađana, ime i prezime i šta će se moći na njoj biti. Od voćki do kultura koje će moći uzgajati. I do objekata montažni od drveta, od 3-4 kvadrata koje će biti. Neće biti odstupanja. Biće od 40 do 50 kvadrata objekt, odnosno parcele. I objekt ići za alat, za ostavu, za alat, spremište od drveta koje će napravljeni 4 kvadrata. Sve će pisati pravila igre, ljudi će imati ugovor i koristit će to. Sve do onog momenta kad se ta ploha zemljišta urbanističkim i prostornim planom ne bude pretvorila neku drugu namjenu. Za sada 4-5 godina nema šanse da se na tim plohama bilo šta radi i neka ljudi slobodno uživaju i slobodno vrijeme provode na tim plohama. Da li se znaju koje će kulture biti za sada, da li ste pričali o tome? Pa već što i sada ljudi ovdje sade. A ko šta sade ovdje, bake i dede? Sade se luk, sade krompira, malo peršina, povrća i tako dalje. Voća manje, a sad sadi neko i koju voću. Samo za kraj, kad bi vi dobili jednu malu parcelu, što bi vi najviše voljeli da bude u njoj, što bi vi posadili? Pa ja već imam. U Slava Gori gore rijetko odem, po 2-3 mjeseca mi nema, ali ako dočekam penziju, ako ja negdje ostaječki ne riknem, onda ću nešto saditi. Ali za sada imam gore 200 voćaka, 20 ulišta pčela i tako dalje. Imam dovoljno da kada odem na penziju da imam od čega živjeti, da mogu neku kinticu dodatno zaraditi. Ako bude mala penzija možda? Pa nije bez obzira kolika penzija bude. Pa penzija je uvijek onolika koliko si je zaslužite. Ja za sada, za 30 i nešto godina rada, kad bude penzija, bit će pristojna, ali bit će i obaveza i u to vrijeme. Ko zna ko će tu penziju uživati, ali najbitnije je da se čovjek osjeća korisnim i da nešto stvara. Pa neću ja mirovati, ako dočekam penziju, ja ću nešto raditi opet. Hvala vam.